kanjani nasezansi babukela basibukele nje manje sithanda ukunibingelelo esiphinde sinamukela kuphinda kuphi la le video efinyelela khona nje kuwena osibukele njengamanje siyathemba ukuthi niyaphila kanti ke abangaphilile namhlanje sinenzele kwalula kakhulu sithe nje asinithande nani njengoba siniphathele udokotela esinaye namhlanje abaningi benuke abamqali kuyona futhi le channel niyamazi kanti abangakazi bambone le channel bayamazi komabona kude nje ko TV unokuvela lapha nalapha station kodwa yena uzobe sicacisa ke lokho uma ukuthi nje ungumuntu we TV uzomkhumbula kanti ke nje ungasekhaya nje mbukele sicela wenze kanje like ivideo leyo oyibukele njengamanje ukwenzela nje ukuthi nathi sibone ukuthi cha niyathanda mengabe sinilethela abantu abawusizo njengoba sike sifunda ama comment enu mengabe nibhala nethi cha sidinga umuntu eningasilethela yena oyokwazi usasize lapha nalapha namhlanje ke sithenja sinihloniphe sihloniphe isicelo senu njengoba nimbona udokotela esinaye namhlanje njoba nabona amakhathakhatha yena okwakhe njoba elana nje uzonicacisela ukuthi anganisiza kuphi nakuphi nazi izinto zakhe nanka amakhathakhatha lana akhe njengamanje dokotela ngifuna ukunikeza wena ithuba nguwena ozohola le mission noma le nkonzo uyanamhlanje ukuze umbukeli ezobhema akholwe ukuthi nangu umuntu oyena esimdingayo dokotela iphonsa kuwena intambo njengamanje Kulukudu awuzweke 626 dokotela 626 umenzo izinto zenzeke i-breakdown edonsa amanye ama-breakdown umsulu wenyembezi kwabakhalayo umqedwe enhlupheko emzini eminingi ugobela abanye ugobele ngisho ugobela wakho yimi ugobela wakhe yimi umhlaba uhlangene bazalwane ngiyanibingelela umelaphi wendabuko ozinze kakhulu eKZN endaweni yaseStenga ikhaya ngisekhaya eShowe ngaphansi kwenkosi umzimela right ke ingane zakwethu namhla nginiphathele nanka amakhathakhatha namhlanje lana ke umsakazi wami ngifuna ukuqala ngomuntu othi mina ngisangoma nginendumba nginesurgery akungeni umuntu onethaveni onecar wash onesaluni onesitolo umuntu nje onebusiness hayi umuntu ongenalutho ngifuna ukumletha kulama product aphambi kwami la ngimchazele ngoba mina ngifuna ukukhuluma ngento engiyibonayo lana ke bafowethu nakho la le product enginiphathele yona ngizonethulela umfazi omabele mado ngicela izingane zingaphesheya komfula le product bafowethu inzima kakhulu endidonsa lendlela eyisimanga right nangu umuntu uthi dokotela bengisacela umfazi omabele mado ngicela izingane zingaphesheya komfula right mayefike esigodlweni noma ebusinessini right uyamvula umbekela ebese uthola ikhandlela eliyelo neliblue ulumisa ngapha nangapha emsamo wakho uyamvula simvulelani na simvulela ukuthi ekseni lesikhathi umvula uyadonsa abantu left and right kuyagcwala ukuthi noma kanjani kuyagcwala kumuntu ebusinessini lakhe ntambama uma usuvala ukuze abantu bengakuhluphi nje kusuku uyamvala naye ntambama masuvala bese uyavala ukudonsa ekseni masuyofika khona ufika uyamvula maqede bese uyamthatha bese uthi bazomabele madoncelisa ingane zingaphesha umfula ngincelisele ngingane zami la ekhaya uncelisi yona nami siqeda usizi la ekhaya emveni kwalokho kehla lami into engizokutshela yona ngale product kumuntu ongayithatha manje ngoba ku February nje ku 2026 noma kanjani khehla lami ngoDecember makuthiwa lo muntu behamba ngenyawo engenamoto uyobe nayo imoto uyobakhile le product ngendlela edonsa ngayo ayibulala isona isithwalo angithwalisi bazalwane basekhaya ngiyaphakamisa entweni wena onayo not ukuthi ngiyathwalisa mphakamisa entweni onayo ukuthi ibe busy ngalendlela yokuthi ikwenelise nawe right ke ingane zakwethu sibuye futhi sizoba nale ngapha sibiza ke yona social ngenasibhame elidubula ngamandla ayo gogo nengovolo hlala emoshwali lena idinga umuntu futhi naye onezinto even ishogame ophantayo fa ube umuntu owenza something lena uyikhulumisa kanye ngeviki uma uthi nje dokotela nginikeza isocial ngenasibhame nanti lo uhlala ngaphansi kombhede lo ngabe uhlala eflatini ngabe uhlalapi uhlala ngaphansi kombhede lo umkhipha kanye a week mawumkhipha ndoda amadoda umkhipha maqede bese ufika ukuthi social ngenasibhamu kona ngovolo hlala emoshwali ngicela u1 no 2 no 3 no 4 ebese uyamvala umbuyisela ngaphansi kombhede right khehla lami lana uyosebenza kuze kuvama umusa uma uyithathe manje ngoFebruary ngizokuyalela ukuthi uzobuyisebenzisa kanjani obviously vele into esingaze mhlambe ikuphelele ngabo June next year bese kuyila usuqala usubuya usuzothatha okunye ngoba sisho sithi asinasi
isithwalo kodwa siyaphakamisa Kuyavuselelwa nje. kuyavuselelwa nje ukuthi ubuze uthatha okunye uma sekuphelile ayipheli izinto nazo hayi ukuthi futhi ukuthi kufa abantu cha ihlala ikhona lento ubuze uthathe uqhubeke futhi uye phambili so ingakho ke ngithi ke abantu abeze bafona abantu ba-order abantu ngoba lezi zinto ziyathumeleleka uyafika futhi esitenga okunye futhi ngifuna ukudlulisela abantu khehla lami njalo makusuke kuphela inyanga sengizohlala ngitholakala eGoli njalo nje makusuke kuyimpela nyanga ngiseGoli noma kanjani uyabhuka ubhuke leyo nsebenzo oyizele bese ngunika ama direction ukuthi uzobukuphi angimsebenzi umuntu osuke engabhukanga so besilana ke khehla lami kule product le inamandla ndoda amadoda yabona nje uma unestory ayi umuntu ongena lutho ozongena athi dokotela bengisacela umfazi omabele made kodwa ngisebenza uzomsaphi mase ngunikile mina kunika nezinto zakhe zokugeza zokwenza yonke into ngakunika nakho wageza wakhona wambeka la usuhleli kusuthi imali izoqhamukapi ngeke uzuvuka imali segcwele emsama ayihlanzi imali le no ayihlanzi imali ibooster into nayo wena even noma ungadayisa amagwinya nama fried kuyothi uyobona umhlolo uqala ukubona abantu bebamba ulayini wamagwinya so ingakho ngithi ke iba nento wena osebenza ngayo bengisachaza lena ke umsakazi wami umfazi omabele made ne-social i-social nginasibhamu elidubula ngamandla ugogo ney'ngovolo ugogo ohlala emoshwayo asuka kuthakweni lapha dokotela nje mhlawumbe mangase nje utshele umbukeli ukuthi ume ngani lapha yini lo ndoda amadoda yabona la kumfazi omabele made oncelisa ingane zaphesheya komfula ngeke beze beyithola abantu abaningi bahlale beyifuna lena into edala ukuthi le product ibe likhali kangaka uyikhulumise emaqede kuduma izulu kungena abantu kudilika intaba kufakwa amafutha esadawane la phakathi kwafakwa amafutha esadawane bahlale bewafuna kwase kuzofakwa inakhuzana ixolo leli luma yibuthe kwafakwa lezi inhlayiya zakhona ingakho ulibona lilamandla lathakwa kakhulu uthakiwe ngiyabona phela ukuthi kuyizinhlayi yabona thakiwe la ndoda amadoda la sidlala mina khehla lami ngicela ukuyisho lento abantu nababukeli beyilalele bengizwe kahle uma iproduct ngiyenza uma leyo product ingavumi ukusebenza kubantu ngiyayiyeka angiyipromote mina iproduct engasebenzi ngoba ngibalekela lento ukuthi umuntu athi hey lento lokungayithatha ngobona umehluko uyabona nje akwengenza iexample mangathi nasi isikhafula mangisibona ukuthi no abantu sebebaningi bacomplain funa ukusebenza ngiyayivala lonto lo product ngiyaphuma kuyona ngixila mina entweni engiyaziyo ukuthi mangikhuluma ngale kusuka intuli kusala amaphepha engiyibona ukuthi ayimvumi ngiyayiyeka total hayi cha into enhle leyo omkhulu ukuthi nawe uthola ama reviews abantu wahloniphe mengukuthi abantu bathi cha lento le mina ayikazi ngisize nalo washo into efanayo nalo washo into efanayo kuhle nje uvele ukuthi ubahloniphe lokho okuvezayo nje ngathi umbukeli ngasekhaya kuyamsiza nje manje ungancumi kuphela ngoba kuyenzeka phela ukuthi singabantu amaphutha yaba khona uthola ukuthi yebo uyawubona kona ukuthi lento ingasebenza kanje kodwa ijika nje ngamselani nabantu kunjalo nje khehla lami ikhona iproduct oyigayayo uthothi mayifika kubantu ayiyenzi lento eyiyenza so ingakho ke mina ngivele leyo product leyo ngiyiyeke nje total umuntu mathi uyafika abuza uyakwenza ukuthi ngimtshele cha angikwenzi into efana naleyo ngobani ngisuke ngiyitryile ngayibona ukuthi hayi inabantu abaningi abacomplainayo ukuthi ayibalungelanga vele ngiyiyeke lena engisuke ngidila nayo i-product ensuke sengiyazi ukuthi isihambe kubantu abaningi and bangibuyisela ingcomo ba right ngixila kuleyo hlala entweni ozaziyo ukuthi ngiyiphiwe le futhi ngiyayenza yebo dokotela mangabe sidlula la khehla lami ngifuna ke manje sidlulele asingadluli kule ake ngibuza ukuthi anganivele uthe umuntu uyakwazi ukuthi afone acele umfazi omabele made bese uyamkhoriyela lapha ekophephu noma ngabe yipi enye i-courier service Nkosi yami angazi amanani singawaveza noma kuzoba into yasemafonini lapho enizoyikhuluma ngasese ngizowaveza nje amanani la ngoba akuwona amanani abulala abantu nasedumile manje ezikhathini zamanje yabona yes le product khehla lami ayihambi yodwa isuke ihamba for example ukuqalekisa isuke hambe necontent engaka yamabutho kanye nezizwe okukwazi ukuthi kufike kuboost la usukukhona right ngoba uyibona abantu bazowabona ama video emakhasini ami la ngiswemphethe khona oplastic basephephu ngipost le product iyaposeka le iyangena nje kanje phakathi kuphephu si deliver ihambe uyakwazi mawufuna ukuyizela la ngihlala
ngihlala khona uzoyilandela futhi wena mangila eGoli bayongikwazi ukumbona bazoyilandela so kulula kumuntu okude ukuthi ayithole le product ngokuposeleka yona so i right kakhulu wonke lapho akhona engizowachaza la aphoqa ukuthi uyifikele wena kimi engakwazi ukuposeka efuna ukuthi sizoyenza ekhaya egcikini asikwazi ke le kuyiposa umthetho wakhona nemigomo yakhona iyaphoqa ukuthi woze ezandleni zami ngizokwenza ebese ubuyele ekhaya lena nje siyakwazi ukuyithumela noma ngabe ukuphi mawufuna ukuyizela uyayizela hayi dokotela kuyezwakala kampela kuyezwakala dokotela nanka amakhathakhatha amanye asasekhona ngicabanga ukuthi imisebenzi ehlukene ngazi noma ama-order yini lawa laba nje khehla lami sihlukene lana okay awembuye la sinabantu khehla lami ngoba ngithi mina ngiyaphakamisa mina khehla lami ngiyaphakamisa isiphakamiso ke khehla lami lesi sineminyaka mawuzophakamisa okalelwa yona sineminyaka okalelwa yona mawuzophakamisa lapha nekhaya kithi 10 years emveni kwalokho kufanele ubuye futhi uzovuselela kanjalo isiphakamiso lesakisi isithwaliso umuntu khehla mayifika ekhaya kimi ezophakamisa ethi ngizokwenza isiphakamiso uma isefikile ekhaya uyafika ekhaya uyabhuka afona abhuke mayifika siqala ngokumhlola kuqala sihlole siqede ekuhloleni ayogunywa gezwe ngo12 ekusuku bese fakwa inhlanga zesiphakamiso bese yahamba la iyakhona ngeke aphinda sokona siphakamisa umuntu onento ayenzayo hayi umuntu onganayo into ayenzayo la siphakamisa umuntu onento ayenzayo ebese kuthi la inhlanga zalabantu abathi bafuna ukuprofetha izangoma nazo futhi zikubiza ukuthi oza kimi lo nalo asimposi kubiza ukuthi ubhuke ngicela ukubhuka iFriday dokotela ngizobe ngilapho ngizofaka inhlanga zesiphakamiso ngicela ukubhuka iFriday dokotela ngiyisangoma ngizofaka inhlanga zoprofetha ngoba ke mhlawumbe kunale nkinga engizoyisho yabo umuntu mayisefikile namakhandlela wabeka lathi ngizohlola kusangokunye lena khuzane ke khehla lami ikwenza ukuthi mawuyicabile wayenza kahle umuntu mayefika nje la uthi 1 2 ebese umthetho wena usibani ngwasibani ngobula uhamba ngenkinga ukuthi hayi leyo ukuthi umuntu athi uyahlola kanti akakwazi ukuhlola so lena ke sifakela amathwasa izangoma izinyanga abantu abaprofethayo abafuna nje ukuprofetha siyifaka ngeqhude le uma ufikile uyabhuka uzoyifaka angikwazi ukuposela wena ngoba ngeke ukwazi ukuzenza wena so iyakuphoqa le ukuthi woza kimi uzokwenziwa yimizandla zami futhi uma ufikile awukwazi ukufika ngathi uzothenga utamatisi ngoba ngithi uyabhuka nje uma ufike Friday lindela ukuthi uzohamba ngesabatha mawufika nje uyasetshenzwa nango 12 bese inhlanga zakhona ifakwa ngo12 uvuka ngesabatha sothatha okunye usuyahamba usuhamba nje usuqaqaba ukhipha into ecashile yabona khehla lama ungene esiguqweni thiwa kuyathandazwa nezinye insizwa akekho yomelana nawe umuntu mayefika even isho umuntu elahlekelwe khehla lami elahlekelwe izinkomo noma kushindlu mayibeka amakhandlela phansi fanele uhlale ngqo ukuthi nina ngoba nila nisuke endaweni ukuthi inkinga ngoba nila nilahlekelwe izinkomo uhlala ngqo entweni yakhona hayi ukuthi umuntu akutshele ngekhanda akutshele ngalokho kodwa into ekususa ekhaya wena ususo ukuthi ekhaya kushindla bese kubuza ukuthi lezi izangoma zanamhlanje bese zikubuza ukuthi ubekwa yini la ulethwe yini la Nkosi yami lo mbuzo kwa626 umuntu akabuzwa yabo lapha ekhaya ufika namakhandlela ubeka amakhandlela akho phansi ubeka imali yokuhlola bese uthi ngizohlola ukuthi uzohlolana uzotshelwa yimi ukuthi yini ekubekela hayi ukuthi manje uthi asingakusiza ngani namhla manje kwenzakaleni kwashacima sengifuna ukuzwa ngawe phela manje so le product ke leyo siyikhandele laba abantu lena siyikhandele ukuphakamisa abantu bayaphakama abantu la khehla lami sebephakamile bayabhuka so insuku ekuvama ukubhukwa kuzo ubhuka iFriday noma ubhuka iSaturday kuphela ilezo weekend nje sisebenza ngayo wonke ama weekend nje mase kugcwele futhi ngiyakutshela ukuthi kugcwele ngoba ngifuna abantu abawu3 abasuke bebhukhile kuphela ngoba ngenze ukuthi ngikunike isikhathi sakho njengoba senjalo leyo kuthumela mina nginabafana lapha nabantu abangisiza angithumeli kwi-client bayaza sebeke bafika angithumeli mina kwi-client i-client lami ngibambela mina amafanele ligqume mase kufanele licabe ngo12 ekusuku ngizibambela mina ngiyavuka ngihambe ngilicabe ngilifake lento emzimbeni ngoba ifakwa ngo12 ekusuku suku inikwa amandla okugcina ngci hayi kuyasetshenzwa mfowethu kuyasetshenzwa ngalendlela eyisimanga so ingakho ke bengitshela abantu ukuthi lawa angaphambili ayaposeka lawa awaposeki nje sidalo lawa awaposeki adinga ukuthi woza kimi ngizokubamba ngezandla ngikwenze lento leyo nto sobe siyenza eGoli ngoba uthenga igoli 5
noma sithi nje i-weekend ikushayela eGoli. Makusuke nje kuphela inyanga uyabona nje ngomhla ka6 March kuzobe kulesihlanu nangomhla ka8 March kuzobe kuyisabatha lo 2 days ngiyobe ngila eGoli njalo makusuke kuphela inyanga ngisuke ngiba seGoli ngesonto lokuqala ekupheleni kwenyanga. Eqaleni nje makuphela inyanga kuyabhukwa angenzi into yokuthi vele ngiqoqe yonke into esigodlweni nginyuke nayo kodwa nje abantu mabebhukile wabhala igama wathi ngizinsebenze ukuthi wabhala igama ngicela ungiphathele i-order ukuthi mina ngiphatha izinto ezibhukiwe cause ngisebenzisa i-flight mangizala angivele nje ngole yonke into ngihambe ngithi ngiyobona phambili cha uyabhuka mawungabhukanga kwazi washo omunye ubaba efike kaMayemaya wathi ngiyaqala ukubona inyanga eyiqini efike no 4000 rand wathi dokotela ngiphethe nawo 4000 zofuna ngathi ngibungabhukanga ngeke ngikwazi ukukusiza washo wathi ngiyaqala nqa ukubona inyanga ejikisa umuntu nemali ingasho ukuthi hayi sobona ukuthi sihlanganisa kanjani wajika ngambuyisela emuva ngamtshela ngathi yabona nje baba lezi zinto ezila bonke labo plastic nalezi zinto ezila zilimited namaphepha nezinamba namagama abantu kunabanikazi bakho ngoba kula akukho wena engakusiza ngakho uba kwangomunye umuntu lapha engangikhona kunamakhemisi eduzana ngazothi awuhamba ubuye ngene la emhlanhlanse ngithi nakho hamba angizwani nalento yokuthi athi umuntu izinto zami azihambile ngalendlela dokotela yilena ke khehla lami besikuyo angazi noma sesingadlulela phambili hayi kulungile dokotela nje isikhathi singakuwe qhubeka ngendlela uqhubeka ngayo usebenza ngendlela osebenza ngayo khehla lami la ngibe sengiphatha iproduct esibiza ngokuthi izizwe ndoda amadoda ayigaywa nombani lutha igaya nombani uyabona izizwe into engiyithanda kuyo ngiyithanda ukuthi mina mangisukela wena njengamanje ngithatha nazi izizwe zami ngishisa ethambani kusibani niyokwenza ukuthi nokuthi into yokuqala ezofika ibhekane nayo izizwe ukuthi zizofike zibhampe lo muntu mawukuthi ayikho into ayenzile kimi manginenxeba la ungigwazile noma kanjani izizwe zisuka semtime mangizothatha ithishu ngisule la ungigwaze khona ngifaka izizwe ngishise lapha bese ngithi madoda usibanibani wakasibanibani ungigwazile anginawo amandla okuyilwela hambani madoda niyongilwela noma kanjani doda amadoda uyothi uphakathi kwabantu nje uvela usuke lo muntu akugwaza kubula ziphindesela phezulu kwento wena oyenzile izizwe umuthi onenkani ofohlayo kunomuntu othi khehla lami mina ade ngangihamba ngigezwa ngisusa isilwane kodwa asisuki angithi mayisikhuluma ngeproduct enenkani izizwe lonto izofike ziyisuse mangizokunika nazi izizwe ngithi hamba ufake lapho ufake nomlotha bese uyageza iyohamba lonto ingaphindi ibuye ngokugeza nje ukuthi nje hayi geza nje lento oyigeza lena nje ubhekene nayo ngaleso sikhathi yabo mawuthi ngifuna izitha abantu bayangifuna ngisakwazi ukuhamba ngihlale ngiyivalele ngonike ngithi thatha nazi izizwe ufike uyifake lapha phakathi ugume ngazo uyikhulumise bayohlakazeka labo bantu bayoxabana bodwa izizwe zifohla entweni enenkani zizenza into ngenkani nazi yabo nje ngenze kakhulu khehla lami ngoba ngifike ngahlukanisa ama-contain ngisuke ngenzela amandla abantu kunomuntu ozothi econtainini engaka eprice nakhona ngeke ngi-afford ebese ngithi nansi lengaka awehlele kuyona ebese ehlela kuyona bese ethi ayi dokotela awungipha lezi ezincane zona zimalini bese ngimtshela ke njengalezi nje icontainer yazo i2.5 athi umuntu ayicela ukwehlela kulezi ngoba zingaka uyosebenza futhi unganika nje abanye abantu abasemaceleni ngoba zingaka uma uthi ufuna lezi nje umuntu oyinyanga nosebenza zizokulasta isikhathi eside kodwa into engiyithandayo noma kanjani senza lento ekuthiwe nje zilandwele yona khehla lami yabona lento lesithena into enenkani iya straight la uyithume khona uyabona mawuthi njengamanje ngifuna nihambe niyolanda abantu njengamanje la kwenzeka ukuthi la mtshotshwe ziya straight la othaziye khona and zenza into ngenkani zenza into okade uthi ade into ingenzeki ingakho ngithi kodwa azimsukeli umuntu mawuthathi ngiyithathe ngifuna ukubaqeda khohla kunalokho zizobhampa lapha ibuye ishaye wena yini lo muntu oyithume kuyena uyamsukela kanacala kanalutho bese ithela wena ndo futhi abantu bangayisebenzisi ngendlela errong lutho yabo nje mawuyithatha nje ufuna ukosukela umuntu izobuya ife deep wena phansi ngoba fanele kuthole ukuthi wena ongisukelile ukuze ihambe ziyokulwela izizwe zala ekhaya ziyalwa ziyabethela yabona la ngeke ungene emzini engibethele kuwo ngalezizwe ngeke uzungene even ishimoto esiyicuphe ngalezizwe ngeke uyithathe la sicuphe khona lezizwe sifike siyifake emakhoneni onke bese sigila imkhuba yakho mawuthi wena uzoyifuna ngizokutshela ukuthi mawuyobethela ngazo uzofika ukuthi 1 2 1 2 1 2 ngeke uzungene lesikhathi uqhamuka nje kanje akwengithi awekuqala kusele nje kanje khehla lami uthathe nazizwe
uyifake emanzini ugeza bese uchela egcikini lesikhathi uyilalela wena ekhaya lesikhathi ethi gaga umuntu uvela kubona isithunzi sakho uhamba egcikini athi ubanakalala egcikini ekhaya kanti uyilalele isithunzi leso senzela ngeke ungene so la izizwe ngiphethe iproduct enamandla so izizwe ngekhehla lami kuyiproduct eright ziyaposeka mawufuna ukuyilandela uyayilandela nazi futhi ezinye ziyaposeka nazo mina ke khehla lami hleze ngibatshela abantu umhlaba wonke ukuthi noma imuphi umsebenzi engwenza asinayo iproduct edlula iyofika ko 10,000 rand iproduct yala ekhaya egcina ku5 iko 4 iko 3 iko 2 iko 1 iphelela lapho asinayo iproduct ethi iko 10 iko 15 iko 20 sibhekile asinayo iproduct asinayo insebenze enjalo lapha yana ekhaya kithi kuyazwakala mkhulu ngicabanga ukuthi mawuqhubeka uzogcina uzosinika ama prize mangabe usuqedile ukuthi uchaze nje ngeservice onayo namhlanje la khehla lami abantu ngibaphathele amabutho abantu bahlale befuna amabutho izizwe sokamabutho yes izizwe namabutho uyabona khehla lami la uma ngahamba uyolanda inyosi uhambe uyolanda inyosi noma ikhekhele inyosi ubuye bese ngutshela ukuthi hamba wenzeni nalamabutho uwabhanqe nalela khekhe bale inyosi uzoyibona inyosi ifika kuwe uzoyibona noma kanjani khehla lami ngukhohlisi uzoyibona inyosi ifika ngoba zithi buwe ekhaya kini angithi manje akwengithi nanga umuntu uthi ngifuna kuvele kuhlasela iqulu lenyosi ngizokutshela mina uthi hayi hamba ulanda ikhekhe bale inyosi ulanda uthi le inyosi uthola impepho ebese ukusebenzisa kanje usho uthi la ikhaya ngitshontsha imbuzi la ikhaya ngitshontsha inkomo la ikhaya ngenzela ukuthi la ikhaya kwenzekala ukuthi bese ukusebenzisa uqeda noma kanjani uzoyibona uyoqala ubone imbili ezintathu zizungeza lana wena wenza khona yes emveni kwalokho lo muntu lo uyobona ngaye amabutho ke khehla lamanzima kakhulu ngiwathandela into eyodwa ke kodwa ukuthi uma kwawashisa nempepho estore adonse ibhada abantu uma kwawashisa nempepho ngoma washisa Sunday ekseni ngo11 kufanele abantu bezongena uwashisa Sunday ekseni athi umuntu uhlala esikhonza so6 ngalelo langa nokhonza no15 washisa ekseni mawashisile niyakhonza la udlula umuntu yesontweni lakhe ngendlela uzoka amalungu akasonda ajika zongena lapha akathi nje awunama ke ngiyosonda athi ngiyongena lapha kuthi phakathi so amabutho anamandla ngalendlela eyisimanga so nawo mawuthi uyawabuka siwahlukanise kabili lesabeka icontent enkulu sabeka icontent yes angithi manje amandla abantu khehla lami awafana amandla abantu awalingani yabona so suke senzelani ke sisuke senzela umuntu othi mina bengisacela le content encane uwela la othi mina nisafuna le content enkulu uwela la yes manje ke siyibambe kanjalo khehla lami abantu Nkosi yami bangithinte ngikhululekile kumabona kude ngiyavela 1KZN mawesabathe ekseni ngiyavela nje endaweni eziningi kuma platform kuyo yonke indawo ngiyavela abafowethu mina ke okwesi ke khehla lami mabebuka ipage lami imoto zami nazibhala 626 yabona wathi 626 zila ko 9 zonke zibhala 626 mawukubuke lapha kwababuka ko TikTok einkundleni zokuxhumana kunane nakhuzane kunane van ebhala 626 number 7 zo9 sezizonke ehamba mina kuphela engabhaliwe kodwa zonke lezi ezinye ibhaliwe ehamba unkosikazi wami ibhaliwe ehamba makoti wami omncane ubhaliwe mangihambe ngirobha abantu lezi imoto bazihamba ifamily yami lindeleni abantu mabehlangana naye badabula wonke amazwe ibhalwe phambili ewindini yabhalwe ewindini ngemuva ukuthi 626 zibhaliwe imoto zami ngilindeleni lapho ukuthi unkosikazi wami ayihamba ngemoto ebrandiwe ngilindeleni kubantu inyanga zanamhlanje mkhulu seziyagada mhlawumbe nawe nje uhamba kwamadoda amabili aphethe inhloko hlela zemshini awuthintwa vele mhlawumbe umuntu mayefeka sezokhalaza kunamadoda avimbe ngasesangweni athi hey awuzongena ke la khehla lami lapha ekhaya engisebenzela khona asebebuya khona bayazi akuna security lapha akuna bodyguard akunalutho mina yami imoto ngoba ngiyenze yangaba ngisuke ngibalekela abantu umuntu ukuthola ukuthi ngihambela indlela zami uyifica imoto kuyiparking eBhalo 606 ngoba uhlale ezibone enkundleni athi ngila eduze kwemoto yakho omkhulu bungaphethe lutho nisuke ngenzela lona bathi ufuna manje ukasondele omunye athi ngicela ukushutha yabo ziningi izinto kodwa nje ehamba makoti wami omdala nginamakhosikazi awuthu ngaganwa mina nginezicawu gelekeqe so ehamba makoti wami omdala iBhalo 606 ehamba makoti wami omncane iBhalo 606 so ngeke ngithathe ke abantu basekhaya ngibafake enkingeni ngokuhamba enqola abantu bese behlangana nabo belimaze bona so ngisho ukuthi ke umsebenzi wami uclean asinama bodyguard asinalutho uma wena uthi ayi kukhona la ungahambanga khona kahle ngiyakubuza ukuthi ubuthatheni kwenzakalani sibuyekeze siqale phansi inhloso yami ukuthi gcina uhappy
ekugcineni umuntu kumele agcine ethola lento akade eyidinga. Lena nje ubukade uyifuna ngigarante ngokuthi izogcina iyenzeka noma kanjani ngoba mina ngigarante ngento yokuthi uma uthi wena ngiye ngenza ukuthi ngibona ngathi akukahambi kahle bese ngiyakutshela no asenze u1 no 2 no 3 lento oyifuna izogcina iyiyo mase ngibuye upart 2 sengizolungisa la ungalunganga khona angibe sengithi fake enye imali noma khokhe enye imali cha silungisa la vela njengoba wenzi njengezinye inyanga ezithi usuzobhukha ubhukhe ngemali engaka ukuthi sizokusebenza phathi futhi imali engaka yalento osuyifuna ngoba phela enyangeni njengamanje ama-call esike siwathole nje umuntu ekhaya lethe hey cha ubani ungidlalile abale yonke lento uthi ungifuna imali engaka ukuthi ngizohlangana naye futhi ungifuna imali engaka yokuthi azolungisa lenkinga esinayo kodwa uyazi ukuthi uyena into zakhe ayisebenzanga but usafuna imali futhi umuntu ugcina ekhala manje bangisho nje ukuthi hey bayakhala abantu ngenyanga ezinye ezisebenza la ngaphandle ukuthi hey lokugada uyagadwa lo muntu awazi ufika kanjani kuyena ngoba uma ngabe usuthi usuzoyikhalela awazi ukufikela ukhuluma nawe ngefoni kugcine kanjalo bayakhala abantu la ngaphandle. Khehla lami umbuzo wami uthi mina uma ngikwazi ukhanda ibhande lesibhamu ngikadelwa ekhaya kugadelwa mina emafarm abantu bake babone kuma video wami mina ngifaka yonke into emafarm kunama code room atshelekisayo abhale u626 kunesibaya sineyinkomo kunezimbuzi kunayo yonke into angigadi ngakithi kuyantshontshwa imbuzi imfuyo akaze ngitshotshe umuntu ekhaya akungena ngiya kulento ke yokuthi uma ngabe wena uthembisa abantu ukuthi hayi khululeka yonke into izohamba kahle ujike wena bese uyagadwa usigadwa wena ususabani manje wena abantu abasafinyeleli futhi manje kuwena kodwa wena uthi abantu abeze kuwena. Exactly masufika lapha uthi abantu imali yokungena la ekhaya ngenwa ngemali engaka imali yokungibona 1 on 1 imali engaka imali yensebenza imali engaka khehla ngizokutshela nje inyanga eyihlola ngale mali akusandile mawufika lapha ekhaya kithi mina ngihlola ngo 300 rand okuyimali normali 300 rand umuntu mayehlola ebese singena ke kuyinsebenzo yakhe uyabona ayikho imali ayikhokha efika lapha na uya attendwa bakwenzele nokudla mawuzolala abake bafike bayazi bakwenzele ukudla mawuzolala usetshenzwe ekseni khipha abafana mawuthi uyahamba bakubeke edropeni ngemonto uhambe kamnandi masufikile ngibhalela ayisengifikile ngihambe kahle hayi ngiyabonga cha ngoba mkhulu ikhona insizwa eyake yafika lapha kwena yayibuya endaweni zangapha koMpumalanga mengaphosisi ebuya ngapha koMpumalanga nayo iyayikhala ngokuthi hey iyaya komunye udokotela wafike wayisebenza njalo ayisebenza ngayo kodwa manje lento ayifuna lapha akuyona le asayithola manje wase exhumana nathi abantu Tivani yamhlasela wena wafika wamsebenza nabuya futhi senibuya nobabili ke ngoba nje uqala kwethu ukuhlangana sahlangana solo sasingazani isidalo inamba zethu sasingazi asazani vele sazana ngomsebenzi ngokuthi usebenze umuntu wasizakala futhi ke mengaphusi ngale lo muntu wamsebenza mahala ngamsebenza mahala into mhlambe wakutshela na ukuthi imali yamphelele esendleleni wayifakelwa yimi yokuthi aqhubeke eyokubuyela emuva wayinikezwa yimi yokuthi abuyele emuva ekhaya wasaviswa kahle waphathwa kahle wahamba wabuyela emuva ejabule happy yashintsha impilo yakhe uright namhlanje so sisebenza ngaleyo ndlela ke thina lapha ekhaya khehla lami akukho kusokolelayo yonke into ihamba kahle usetshenzwa ngendlela eright ukusebenza kwami kwehlukile kulezi inyanga ezikhona zesikhathi samanje. Hayi sibonga kakhulu mkhulu ukuthi ube umuntu oneqiniso kangaka kubantu njengoba uveza ukuthi awugadwa kusho ukuthi umuntu osafisa ukufinyelela kuwena mengabe nezikhalo uzokuthola nje futhi nibheke enye indlela engcono ezosebenza ukuthi ningenza kanjani ukuze umuntu agcine ethola into ayifuna njengoba usho ukuthi hayi kona umuntu imali yakhe asiwayikhiphile ayiphelele emoyeni nje phelele emoyeni so nje thikhehla lami thina sebenza ngendlela eright ngendlela clean kakhulu so abantu ke nje bayingenela kumuntu ke akuthuke engakwazi so ama comment ke mina ngiwanaka abantu bakhuluma noma yini akuthuke angakwazi kunani umuntu athi ngake ngafika mina ngisizakala ungamazi nakumazi engazazi afike yabona mina into ezofika ngubuze yona mawuthi wakwafika lapha ya nginamabhuku angaka amnyama mawufika lapha ekhaya uyafika uyasayina ubhala igama nesibongo yonke into yasayina mawufika lapha uzofika ngicela ungikhombisa la ngiphenyela amapho ngicela ungikhombisa la ukuthi uthuve lapho awukho kodwa nje just ukuthi kunalabantu abavele behlala ezitolo baconnecta beconnectele ukubuka ama video uyakuthuka nje uthuka into econnect mhlawumbe ukuthuka ukuthi waqhashazwe enye inyanga
mhlawumbe usethi Izono sewela kimi. nina ninamanga kabi nina Iqola abantu, niqola abantu siyayibona leyo nto nathi siyibone nje la emangabe sibuka kuma-video uthi hey okay ubani shuthi ukade ayebashaya noma abantu yabona sebeyasho ukuthi hey nina ayikho kabi lento kunjalo ngidlala ngabantu nina sime sibukela ama-video lapha ku-YouTube kunjalo. ngathi mkhulu okusele manje kulendwe umbukeli ngasekhaya nje obushilo ukuthi uyaphathisa khona umuntu ongathi meyibuka le video bese vele ethi cha wothi ngivele ngimthinte omkhulu noma udokotela 626 angiphathisele umfazi omabele mada angiphathisele isosha elingena spam dubula ngamandla kunjalo so ake uveze ukuthi ngabe umuntu angalosinte enganani ngapha alungisinte enganani ngapha ukuze nje izohlala ihlukane umuntu asizakale. Khehla lami la kuyasetshenzwa umuntu usuke esayosebenza ezogain ashintsha impilo yakhe awungitshele nje ku February 17 namhlanje uyithathe namhlanje uyozubuye ngoJune and uzoyibona into ezokwenzela yona le niphu nje uma ufune yona nezinto ehamba nazo only 3000 rand kuphela 3000 kuphela only 3000 rand kuphela kanye nensebenzo yakho nale ngokunjalo futhi ayihambi yodwa kanje isuke nezinto esuke isemakhoteni nangaka efakwe phakathi nayo lena futhi isocial ngenasibhamu elidubula ngamandla only 3000 rand kuphela iyahamba ifika kuwe uyasebenza uba happy uyothi mhla usubuya futhi usuzothatha okunye futhi uzothatha futhi ngalowo 3000 rand futhi kuphela ngiyakuposela ukuposa ke uma ufuna lo plastic okuyiwona ohamba 7 days noma ohamba 5 days 3 to 5 loka 110 rand ueda lo 110 rand kuphela uyithola umuntu mayithi mina angifune ukuposela ngifuna ukuyizela uyeza futhi sikunika location uze uhlale phansi sigodlweni uchaza into yakho uthatha into zakho hambe. Baningi abantu omkhulu abanenkinga ezahlukahlukene ngicabanga ukuthi noma uhambile wahamba wabala lama products akhona khona la ungafikanga khona umuntu useyoxhumana nawe direct ngicabanga ukuthi kubalekile ukuthi amanamba akhe siwafake laphana ekupheleni kwayo nje ivideo ngoba sesiqedile nje yes amanamba phela kumele abe khona kumele abe khona amanamba akho ukuze umuntu azobuza ukuthi mina leke ngenginayo ngoba umuntu unenkinga nje emzimbeni wakhe dinga nje ukuxilongwa njalo umzimba wakhe akhenikhwe nje aservice ngendlela eright konke lokho ngicathi asifika ngakona nokunye abantu bakhula ngendlela ezihlukile kuningi impela khehla lami okungale ngoba phela lana khona izinto eziningi ezifana namabhavu imbiza kuningi nje okungale okungekho la engikwenzayo so nje nasegoli futhi ngiphatha mina insebenzo osuke wena ubhuke mayelana nayo ukuthi ngizocela mina dokotela insebenze ukuthi bese nguphathela le ufika uyasetshenzwa uyahamba futhi ngomusa o right to him dokotela hayi cha ngicabanga ukuthi ngakweside le bantu TV1 sinelisekile ngoba sikhuluma phambi kwento ekhona phambi kwethu manje esingeke sifike kubona ilokho esingakuboni engicabanga ukuthi ngingakwazi nanokuthi umbukeli wake uyakudinga yini ilapho ke sefika khona ekutheni athatha ifoni akufonela khona right khehla lami abantu mabefuna ukuxhumana nami bayoxhumana nami ku WhatsApp baphinde bafone kuyo le number ithi 079 40 92 164 iyafoneleka iya WhatsApp 079 40 92 164 emakhasini aka TikTok ufike nje uthi Dr 626 uyangithola lapha ku YouTube abantu ba follow ilona page esengizohlala kulona libhalwe uDokotela 626 menzi wezinto ungena kulona ufollowe uyalaka uyasubscribe bese uhlala khona ilana ke wonke ama video ezohlala etholakala khona ngokuhlukahlukana kwawo kodwa nje ngiyacela ukuthi abantu bangene enambeni yami bafone WhatsApp bangene babekezele mangisabhizi ngiyabuya ngiyaphendula siyaqhubeka kanjalo dokotela sibonga kakhulu ke isikhathi sakho mbukeli nje ukuthi usibuke uzofike la okhona njengamanje ekupheleni kwayo ivideo nje sesiqedile nje kodwa ke awenzeli thina wenzela wena umuntu ozazi ukuthi ukhala ngani amakhati ekala ngobisi senyohlangana nomkhulu laphana ku telefoni emafonini thina yokusithinta kuyona kuona ama contact details ethu asebenzayo siyabonga amen.